Predstavljam vam najveće žene ubice sa naših prostora. Koliko god mi svi smatrali žene za nežniji, lepši pol, što i jeste tačno, uvek postoje izuzeci, a danas njih obrađujemo. Upozorenje, video nije preporučljiv za osobe mlađe od 18 godina. Prvo i osnovno da razgraničimo zašto bi se žene ubice razlikovale od muškaraca ubica. Pa sad ću da vam objasnim. Kod muškaraca je obično razlog za ubistvo bez povređen ego, dovođenje u bezizlaznu situaciju i tako dalje. Dok je kod žena obično povod za ubistvo strast, prevara i intriga. Broj 1. Šefka Hodžić. Ovaj slučaj je zanimljiv po tome što je ona prvi ženski ubica u celoj Jugoslaviji, pa je kreativno i dobila nadimak žena monstrum ili ti ga panter iz kamenjače. 1969. godine nedaleko od Jušića, Šefka Hodžić je sačekala svoju drugaricu Aliju Hasanović, koja se vraćala iz susednog sela. Ubila ju je pištoljem, a kasnije rasekla stomak i izvadila još nerođeno dete iz njene utrobe. A razlog za ovaj zločin bio je taj što Šefka nije mogla da rodi dete, te je zato i prsla i verovatno to uradila. Dete nije preživelo, a Šefka je uhvaćena tako što je prijavila smrt svog deteta istog dana kada je i rođeno, što je policiji dalo trag gde da počne sa istragom. Šefka je osuđena na streljanje, međutim njen grob se do dana danas ne zna gde je, zato što bi besni seljani našli grob i verovatno počinili opet uličnu pravdu, što je možda i bilo potrebno ako mene pitate, ali nema veze. Mesto broj 2. Višnja Pavlović. Šta je su ovi Pavlović, inače nema jedan Pavlović da nije zajebo stvar. Priča Višnje Pavlović nam potvrđuje da bezumlje, krvne osvete ne vodi nigde. Zašto? Pa sad ću da vam objasnim ceo ovaj slučaj. Tragična priča započinje krajem marta 1971. godine pogibijom dečaka Milenka Pavlovića, koji je u stvari njen sin. Ova tragična priča odvila se u Crnoj Gori, a svi akteri upleteni u ovu priču do sada su već mrtvi. Vozač kamiona pod imenom Stipo Čalić iz Zenice vraćao se kamionom sa posla kući. Međutim, pred vozilom mu je izleteo dečak Milenko Pavlović, koga Stipo nije mogao da izbegne, te ga je udario kamionom i ubio na licu mesta. Istragom je utvrđeno da je u pitanju nesrećan slučaj, a ne pijanstvo ili nemar vozača. Kada je Višnja Pavlović čula ovu informaciju, nije bila zadovoljna presudom, pa se odlučila na ono poznato oko za oko. Saznala je da Stipo ima sina i rešila se da ga ubije. Također je shvatila da ovaj zločin ne može da obavi sama, pa je zato pitala siromašnog nadničara Dragomira Bajčeta da joj pomogne u ovom zločinu. Činilo ji se da je Bajčeta idealan za ovaj zločin, jer je delovao kao čovek koji bi za određenu cenu ubio dete. I bila je u pravu. Nakon praćenja